Mwiroreri ni twacokereria na tuingire iharo-ini kuria tukwambiriria na riboti ya keha kuria kirabu gia Kakamega Homeboys kiracakaya gikuo kia muthaki Silas Abung'ana uria uhurukire utuko wa gukia umuthi akiamukira urigiti thibitari-ini munene wa Kakamega. Muthaki uyu arerikana agothirwo na kindu mutwe ni muru wa nyina kurumirira ngucanio ya mugunda mwena wa Muhanda gicigo-ini kia ubunge gia Shinyalu. Murugamiriri wa kirabu giki Boniface Imbeni ni ekirite mukonde kuhuruka kwa muthaki uyu uria wari kiharo Jumamothi thiru. Kakamega Homeboys makiuma draw ya bao 3-3 na Mara Sugar kiharo-ini kia Bukungu. Abung'ana anathakira irabu ta Shabana FC, Gucha Stars na Samba Boys gatagati ka ingi. Coach wa kirabu kia Manchester City Pep Guardiola ni kuria rutha rwa muthaki mweru timu-ini Mark Guehi